الآن وقتی بەرەو هاوین دەڕۆین مەوسمەکەی کە وەختی گوڵ و ئەم شتانەیە وەختی گورە ڕۆز و گورە باغ و ڕعان و چیمەن وەختی تێلعان بەرەو گەرما دەڕۆین لەخوای بە زیاد بی ئەوە ماوەکە لەوەتی ئەو مەعاشتە درایە بازارەکە باشتر بووە جەوەکەش بەرەو گەرمی دەچیتن عالەمەکە ڕووی تێکردێ. من باخچەی ماڵەوەم هەیە هەموو ساڵێک لەم کاتانە و پێشوەخت باخچەکەم ئەڕازێنمە و گوڵ و گوڵزار و چیمەن و هەموو شتێکی بۆ دابینەکەم ئەرکی سەرشانی هەموو تاکێکی کووردە چ لە ماڵی خۆیان بێت چ لە دەرەوە بێ بتوانێت ژینگەی کوردستان پاگەڕاگرێ و جوانکاری لە ژینگەی کوردستان بکە لەبەر ئەوەی ژینگە یەکێکە لە هەرە پێویستیەکانی ژیان بۆ ژیانی مرۆڤایەتی. Actually, I come to visit Beirut always because I feel there is life in Beirut. You can see the sea, the mountains, and the food so delicious. I make shopping here. Actually, I love Beirut. Of course, I advise everyone to come and visit Beirut because there is a Rausche, there is a lot of places to visit. It's so much beautiful. So I'm from Scotland, but I'm living in Saudi Arabia, and I chose to come to Beirut because I heard that there's a lot of nice scenery here. The beaches are very nice. I also came to try the food, just to see a little bit more about the culture. It was very interesting because already we saw one mosque and one church right next to each other. So this was very nice because in Saudi you don't see these things next to each other, so it's really nice to see the infusion of different cultures in the one place. Пушкинский музей мы сегодня с подругой посетили для того, чтобы, наверное, окунуться вот в эту атмосферу, потому что здесь собраны большое количество художников, здесь порядка 700 тысяч экспонатов собрано, и это самый крупный, как я помню, музей в России. Ну, тем более представилась сегодня такая возможность посетить музей в ночь музеев, и сегодня большое количество народу собралось. Конечно, в будние дни это сложно сделать, а сегодня выходной, и поэтому сегодня... И я считаю, что люди очень любят искусство, потому что, увидев очередь в музей и то количество людей, которые сейчас здесь находятся, я понимаю, что людям это правда интересно. В обычные будние дни я сама очень редко бываю в музее, но сегодня мне очень захотелось приобщиться больше к искусству, посмотреть на это. И сейчас, находясь здесь, я просто восхищаюсь, наслаждаюсь, вдохновляюсь всем, что вижу. Мне это очень нравится, я считаю это ценно.